Wrong Soybean on breakfast ku 104.1 the pumping Piero Fekasi 67 minutes. Hey, namuhla siyibunga la emsakadweni ke la kubungatwa langa la Mandela ke la. Hey Princess, angikwamukele mina kethu kunjani? Hayi ngiyaphila ngiyavuka ngiyakhanyelwa ngezwe kunina lapho. Usiphilile mina kethu la angade ngifuna kuva ukuthi tata mhlambe wakugifta ngani kunebantwana asaphila la bekenda iphathi yakhe kumbe uke wambona uke wathola i-t-shirt khona lo wathi ungatata kumbe namhla Sindu utosishanga live la tata vele. Cha kona azange ngaba nenhlanhla yokuthi ngize nje ngidibane naye utata ngumuntu nje nengombonela kodwa nje. Yeah. Nanoma kena iphila lapha endaweni ahlala kuyo kakhulu eSoweto. Kodwa kena sengasho nje ukuthi kena umoya wakhe waseSoweto sowangikhotha. Kodwa ke cha angaze nje nangelinye nje ilanga ngagcoka nje iskipa mhlambe sinobuso bakhe nalo nhlanhla yokuthi ke ngagcoka iskipa sepolitiki ke noma yeseyipinhlangano mhlambe lokho kuseza angazi ke ngakubuta ngalo Maroon lelinye ilanga la mina okay ngifuna sigcoke leligama lakhe namuhla lela Holy Inhlanhla kumbe ngiroli inhlanhla ngoba silibita kaningi la namhla kwesintu sithi sitawubuka lona ke la leligama. So yeah, sesigcoke lona. Uholy Hlahla igama ke leli kena liye lithi malichazwa kena kuthiwa kena abanye bethi ngokomlando lwalo wanikwa ngoba phela ubethanda uganga edonsa amahlahla lawa manje kena kwase sekuthiwa kena uHoly Hlahla. Okay. Ngathi kena uma nje ngifunda incwadi yakhe lena iLong to Freedom ngathola kena ukuya kanjalo ke ngokuya ngayo. Kodwa kena ukhumbuleke ukuthi sinendlela ezimbili lapha zokuthi sichaze amagama lapha kwisintu. Sinayo indlela esithi yomlando lapho khona sibheka phecelezi etymological sibheka umlando ukuthi ngokuya ngokomlando legama lilabantu bebelisebenzisa bebichazani ngalo uyabona ke bebe mhlambe ke nabilibizilani njengalo legama leli ke noHoly Hlahla ukuthi beka umuntu ke na obikade ethanda ke na ukuganga nje mhlambe ke na ngahola amahlahla. Kodwa ke na uma sesiya futhi okwesibili izinga lesibili lokuchaza amagama lawa awesintu kumqamelo mase siya lapho ke sithola ukuthi ke linencazelo layo elihle elambelana futhi ke nenkambo lena yena asayiphila noma lenkambo lena abizelwa yona njengoba awumuholi wesizwe nemholi wabantu. Usithi ke mase sibheka legama lakhe siye singathuki ukuthi ke ube waba yilento agcina ayiyo engumholi wesizwe. Ilapho ke sesibona khona ke lokho esithe sakhuluma ngakho evini elendlula ukuthi kukho konke sibone isandla somdali sihamba phakathi kwethu kanti futhi ke namagama anedlanzi nomthelelo kokuthi ke sibe yilento lena umdali asakhele ukuthi sibe yiyo esikhathini esiningi njena. Legama leli ke uHoly Hlahla maso ulibheka kahle kahle ukuthi ke linamagama lawa esikade nje simatasa ngawo nje yabona kukhona lo holo bese kuba khona uli sikhulumile ngoli bese ke kuba khona uhlahla futhi igama njena ebikade siloko sibhizi ngalo njena simatasa ngalo uhla. Lo mqondo lona kahla ngomqondo esesikhulume ngawo ukuthi ngomqondo osilethela isimo semvelo lolu lunguqoqeko lemvelo. Manje ke ligama lakhe leli ligama elijulile elithi ke mase siliphenya kahle sibone ukuthi impela ke lokhu ke agcina ayikho yinto eyathweswa yena itheswa yilo ligama leli. Sikhuluma nje ngamaloyo uyakhumbula ukuthi sasho ukuthi ke amaloyo ahlukile kukhona amabi kukhona amahle. Sachaza ukuthi ke ukuloya lokuqhamuka lapha kulomqondo kokulaya mawulaya umuntu usuke ke usumbekela uya wakhe ukuthi ke nawo umngcilo wakho noma umkhawulo wakho usuyophelela lapha wena uyamlaya. Kanti noma ke ususebenzisa ngalendlela lena enye ethi ke asithi nje umuntu wenza ukuthize
bese ke namhlanje uyavumelana naye mhlambe ke nomuntu uthi hey yazi bengithi ngiyofuna okuthize kusibanibani bese ke namhlanje bese wena uthi hayi usibanibani akekho lapho so utshela omunye ke nasekathi hayi beke khona kodwa ke nomlayini nje njalo nje ucishe nje kunjalo nje uma sifaka legama nomqondo uthi hayi umlayile vele loyo usuyenza ukuthize kuye bese uthi hayi vele umlayile usuke uthini lapho usuke uthi lo muntu lona usumfakile kuya ukuthi kena lokho uzoba kena into azohlezi njena ayikholwa ngoba phela wena usumenze ukuthi acabanga ukuthi leyo nto leyo iyiyo iqiniso nanoma kena ingasiqiniso ngokunye kena usumbhayizisile wamnika okunye uyamlaya sathi kena amagama lawa aba kena isilayo esinjalo noma kena ngokuloywa okunjalo kena uMandela kena naye uMandela naye ngalo ndlela leyo waloywa ngalo leli gama leli kena elikaholi Hlahla namhlanje njena kena bese ngilibe nokulibala ukuthi igama lakhe namhlanje leli silibungazayo ngoba phela usuku lwakhe leli kena lokuzalwa mina ke naye ke sihamba ke enyangeni kena efanayo mina bengingazi lami nje namaviki amabili yandlule fana ukuthi ngimdala naye ngokamoya ngoba phela mina ngizwa ngiyi4 18 manje yena insuku ezingaki lezo zu14 anu yakhona nokubreaka ligama lakhe la mara vele kunalama gama nalokuthi uhola sizwe even nale misebenzi yakho wena ngobudila ngekwaKamoya but ngijabuliswa highlighted into letiningi la singayicala kulento yala mahlahla bekunebantu la abasebenzisa TV ko basebenzisa amagodo tigila yena bakadonsa onke mahlahla nyalo sikhuluma ngokuthi uholwa sonke lesizwe into lo highlightile yokucala yemahlahla 2 ukhuluma ngokuthi ulethe kuthula bukanyalo sibungata yena nalento lebe uyisho ukuthi wena utoletha kuthula alethe nebuholi I think bantu labadzala mhlambe ngibo lababonile ngoba ngibo labatiko mababita umntwana neligama nalesikhathi bamloya ukuthi utoba yini ngibo lebe babona la because ma uswena bekaganga but bekungasingaganga that's the leadership lebe anayo because mawungabuka nemthelela wethu ihlahla nokubaluleka kwato emhlabeni kusi kudlala enzima lebaleke ngakanani ngiyokuthi mina mangabe mhlambe bekuligodo leliside bebathi ombita ngaleli godo lelo kumbe mangabe bekusihlahla lesi1 ngabe siyathi ukuthi namuhla ke ngabe babatothi ngumpentshisi kumbe ngumgamisi but whoever ubeka hola ihlahla letiningi njani nale leadership yakhe iqale from le until now nakuleli gama lakhe ukuthi no lo muntu vele njengoba sibreake igama lakho down naku kubaleka kwakhe bese ngeke sikubone kahle so yeah nathi siyabonga lento lokucetha ukusivetela yona ngaholi Hlahla la bekubalekile nokuthi noma bangalishintsha leli gama leli lingafihli because now we know ukuthi who is Mandela ipurpose yakhe sesiyayibona naku nanamuhla azoloshile kubungathwa yena nakuleli langa namuhla leli libekiwe nje kwathiwa lakhe leli special emhlabeni uyabona ukuthi yena uyena kowasikhuluma ngokuthi yena ubiganga ke nakho konke lokho azange akwambule lokho engikwambula lokho kwambulelwe mina ke lapha kena yengesizwe lomsiqondayo kena uhlahla lo ilapho kena sibona ukuthi okuningi lokho kwenzakalayo emhlabeni akuwenzakali nje kuphela kodwa kena kukhona kena isandla sophezulu wonke kena isamba ngoba phela asazi ukuthi abazali bakhe baqonda yini ukuthi uzoba nomthelela onjena izizweni zonke ahole nohlahla lonke lapho futhi kusikhumbuza futhi lokho kena akwenza yena isinqumo sakhe lapho khona sekuthiwa kuye asambe kena uyoba inkosi lapha ezweni lakho lokuzalwa eqhunu wena wathi cha angeke ngikwenze lokho mina manje kena singazibuza ukuthi lo mqondo loyo ube uthathaphi singathi ke namase silandelisisa lapho sesibona ukuthi cha mani lo mqondo wakhe mhlawumbe ke nokuphuma kulo ke nalegama leli ngoba phela indaba yokuthi siuhlanga noma uhlanga lo yina kusiyona indaba leyo efihlekile manje ke na njengoba sihlezi sisho ukuthi singohlanga uhlanga nokucwasisa ngohlanga njengoholi Hlahla lento leyo kuwe ithini ngoba phela kusho ukuthi yena yiyo ke into leyo iba uphiko la phakathi kuwena ukuthi kena iyakuqondisa ukuthi kena uthathe izinyathelo abanye abantu ogama labo angasilona uhlanga abangeke balithathe uyabona kena uzothatha izinyathelo ezihlukile
ukuthi kena laba abanye abanganalo ligama leli abanawo lo moya lona ngoba bona basayithatha ngalento lena ngendlela yokucabanga yomqabango yomngqinqi kodwa wena usujulile ungale kwalokho ngoba phela usuhanqwe ulo moya lo lo moya kahla lokho ngiyakuthola indlela engiyiqonda ngayo indlela engiqonda igama lami leli ngoba nami ke ngaba nento enjalo ukuthi kunzima ukuthi ngisicabangele mina konke engikucabangayo kumele kube nomthelela esizweni lokho ke ngakwenza ngekho umuntu owangifundisa ukuthi ecabanga kanje kodwa mangisengibheka kahle ngilandelela umlando ngiyabona ukuthi cha kwaba igama lami leli ilona elangenza ukuthi ngithezi nje ngicabanga ngezinto zesizwe manje kusho ukuthi naye ke lento yakhe lena yokuthi afune ukuhlanganisa abantu angafuni ukuthi sihlukane lento lena yaba ngumthelela phezukani kwegama lakhe lokho ke kuyasibonisa ukuthi impela yena ke uMandela lona wayengasiyena nje umuntu njena ekade ekhethiwe yithi kodwa isandla sophezu konke besiphezu kwakhe lo muntu lona kusukela esemncane uyafana nje naye uShaka ke legama leli ke kunempikiswano ngalo abanye bathi ayicha igama leli mhlambe ke kwakunguChaka lase ke liba ke nguShaka lona ngenxa yabilungu kodwa uma sesibheka kahle sesilandelela siyabona ukuthi ke yebo kukhona vele abanye bazoliphimisa ngoCha abanye baliphimise ngosha kodwa ke umqondo walo luyafana ubengeke lo muntu lona akhule abe yenye into ehlukile ngaphandle kwalento lena aba yiyo ngenxa yalegama leli anikwa lona kwathiwa nguShaka uShaka siyaqonda ukuthi ke usitshela ngokushintsha kuphazima kweso uma unokushintsha njena inguquko eyenzeka ngokuphazima kweso lo mqondo loyo ubizwa ngushanje oyinguquko yokuphazima kweso iyo ke lena oyibonayo emlilweni uma umlilo uthinta into ethize ise into ivuthe uma ivutha lento lena yenze njani indlula ekushintsheni ngokuphazima kweso bona ke into uma iqothula ngumlilo iyashintsha iba usha ingakho ke niyathi ke into ke eseyintsha esendlula ushintshweni isithi yintsha ngendlela yokuthi ke ayinaso isandulelo sayo uyabona ke manje uma sekuthiwa uShaka into eshintshayo lena into eshintshayo bese kuphindwe futhi eteketise ngokuthiwa ngumlilwane uyabona ke ngiyangikhumbula lo muntu lona umoya umahanqile insusolo emahanqile amandla amahanqile kusukela emncaneni bakhe ngamandla wokushintsho ingakho uma esefika ke yena indlela ke ahamba ngayo kuyindlela eshisayo eqothulayo eshintshayo ngokuphazima kweso ekwazi ukuthi cha nina siyentabeni kodwa lento lena isisemuva ngoba phela nayo impi lapha ekwazi ukuthi ke abe namandla nekhono lokuthi ke athathe isinqumo esinjalo isinqumo ukuthi nje sizoqala esabekwa engakho umuntu owasandulela uwathathaphi lawo mandla lawo uShaka ona legama leli anikwa lona next time masibuya la ngidawufuna sichachele lo Nelson namhlanje sikhulume ngaMandela ngifuna kubona ukuthi lo Nelson utasinika ini ngoba wanikwa la ngilabela ngikhona lento esinika khona ngafika nje lelanga laMandela leli ngidawufuna sibuke lo Nelson ku social media bayakulandzela ku bafuna kulandzela nesintu basilandzela ku abantu ke sibangilandela ke lapha ku X bethi ke Sizwe Prince T kanti futhi ke bese bangilandela lapha ke ku Facebook isintu bayosithola ke lapho ke mina kwethu sibongile 67 minutes wakho sowuqalile ke la Nelson Mandela Foundation ngiyathemba la ikhona ijabule kabi umsebenzi wakho so wendile sitawubambana leli viki lelitako siyabonga siyabonga impela ngelithuba